Biz iskitkiş motor meclisde oturabız bugün. Çünkü milletini millet itip mana şuşunday ziyalılar milletinin avangardında barışı zor galimler bilgili. Hem dünyanın koysığına, pişmağına varıp çıksan da bugün de Tatar degen ismini aytsan, bizde şunday galim var, bizde şunday açışlar yasagan galim var deyip aytırga әзер bulup tura. Bu Türkiye halklar, Türkiye ögüne tügül Avrupa illerinde de hatta Latin Amerikasında da bunday illerini çıratkan var benim Kıtay'da da, Japonya'da da, hem Koşma Ştatlarda. Kızganışka karşı bizning buna galimlerimiz taralgan dünyanın türlü tübeklerine, çünkü özümüzün kısalardağına alar sıyıp bite almıyorlar. Dünya kuleminde işliyor, Tatar'ın akıl iyeleri. Buna bu kitap beni pek de şartlandırdı. Elbette bunday umtuluşlar tarihte bulup durgan. Öz vaktında bizning Orenburg'da çıkışı Şura jurnalında ulug' adamlar hem büyük hadiseler degan rubrikasında Rizaettin Fakhretdinov özümüzün pek köp galimlerini fen ülkesinde, dünya kulem fen ülkesinde aşış yasagan galimlerini bir bara jurnalının her sonunda. Hem o yalgışmasam kitap bulup da çıktı, soңғы yıllarda da çıktı kibik deyila öz vaktinde da basılıp çığa. Eğer de bugünkü günde Tatar galimlerinin tulu ensiklopediyasını jiya başlasak biz dünyadaki galimlerinin bir 10-15% Tatarlar eken degen neticeye getirip çıkarırga mümkün. Çünkü halk iligilikten ilimge, bilimge hem fenge umtulup yaşayan, açışlarını açkan, aytik yer şarının şar bulup Kıyaş tiresinde ilanında bizning Seyif Sarayı birinci tapkır etip çıkan Kopernik'ten 50 nice yıllar evvel deyip ayteler iken bunda da nigiz var. İldar Rüstemovichni men bek yaxşı bilen. Ol iskitkiş tıynak hem Moskvada ziyalılar arasında, Moskvada ziyalılar, galimler arasında bulgan birgine meclisini de kaldırmagan eğer de bir kişi var iken ol İldar Rüstemovich var. Ol şuşu dünya bilen milletinin ziyalı ulug' zatları turmuşu bilen yaşaytıran kişi. Çünkü tamirları aşkareden o ko'rsatib gitti. Dinaqına mening baxtime karşı öz vaqtında etisi bilen de uchrashishga to'g'ri kelgani bor menga. Şulay yok iskitkiş tıynak il kuleminde tanılgan hem o vakitte elbette artık tanılıp gitsen artık kıyı açışlar yasasan kıynalgan kişiler de bula. Onun etisine de Rüstem İsmail'işka bu yazmışını Tatarga nasip bula kızganışka karşı. Bundan bizning Moskvada çıkıp gelişi Federal Tatar Dünyası degen gazete, Tatarski Mir gazetesinde bu kitapta dünya kurgan isimleri atalgan galimlerinin köp bolsa 5 yaisa 10%'ına çağılmagandır bugünkü günge kadar. Ol kileşekte alar torunda yazılacaktır. Nigizde bizning avtorlar hem bizning geroylarımız. Tatar dünyası ol Kazan'ına tügül, men özüm Kazan kişisi Tatarstan avlunda tuğup üsken malay bularak aytan bana. Çitke kitken sayın Tatar dünyası kengeye zoraya bara.
Һәм беләсезме, менә безнең Казанда бер кызыклы гадәт бар. Әз генә физика, химия, математика өлкәсендә зуррак галим булып китә башлый икән, үз ана телендә сөйләшүдән туктый. Менә Мәскәүдәге галимнәрнең, мин берсенең генә булса да редакциягә килеп, рус телендә сүз башлаганын хәтерләмим. Аңлыйсызмы, менә читкә киткән саен үзенең үз фәне өлкәсендә генә түгел, халыкның милләт буларак рухын, аның иманын, аның динен һәм телен үзенә кыйбла итеп куеп яши. Чит илләрдәге татарларда нәкъ менә шушындый кыйбла белән яшиләр. Һәм мин уйлыйм, аларны менә бу фән өлкәсендәге биеклеккә һәм биеклеккә этәреп торучы да безнең иң беренче туган телебез булса кирәк. Илдар Рөстәмович, сезгә бу хезмәтегез өчен искиткеч зур рәхмәт. Инде кемнәрдер кермәгән дип уйлыйсыз икән, әлбәттә, шәхси инициатива белән бу бер генә кеше кулачлый алмый торган океанны кулачлау мөмкин түгел. Киләчәктә эшләү өчен, тулыландырулар өчен, дәвам итү өчен менә безнең кулга бүген маяк килеп керде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.